Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Haka jingilang hapedeng Chief Executive Member Jau Kakasi Hills Autonomous District Council bat ki seng balang ki kle no charge nong bat ki hima kumju ki MLA bat MDC ke HDC henne kasngi ke shiterek mentau bna risau Jakarta pra Kalasyam yakarai ban 4A yaka no objection certificate syaka sarkar jela naga benta ban senano yaka surok tulen ke bapenyaso ngadu nongston wakaji hadu pelang dilon hadu mautaba hadin bagi seng balang na Southwest Councils District kidang yai peteng ya kajing persya ya ke sarkar ban senai ke surok halor kajing artatien ya kajing temu jong ke company Uranium Corporation of India Limited Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba HS Silla hakaji kan berkinang patai kubor henne kasni ke shitarik mentau bna risau Jakarta pra ulai tu bakajing persya kalawan ne kiseng balang bakentop ya Kakasi Students Union Southwest Councils District bat na kaseng Langren Youth Welfare Organization ki balai dan lang hakani jelang ki kentop yu MLA ke Motion Road Constituency uba Gigor Mertong MLA Karanikor uba Pius Marwen UMDC ke Nongston uba LG Nongsen bat UMDC ke Langren uba Manstadi Nongrem ki balapan pau baki angnot baka sarkar harisnano yakini ke sorok na Nongston semau taba na kabenta ke jingmento jing kipat ba ke jingren na honor ba kadon ke jing dawan kalian jong ka sarkar ba di ben aino ke NOC kan sna ya sorok tulin Nongston wa kaji pelang diloin bat sha mau taba minus no ya ka surok na wa haji samai samau thaba ya ka surok na wa haji samau thaba kila sange kila ot no ya ka kanong bit na nong stoin wa haji langiloin ranikor tinrei na kalian jong ki don ekonomi kimat ki bala slowly ban snano ya gani ga surok na marba kanong bijung toy yo pai ba jong ti time tinrei ki don na kalian jong ki seng malang pat ki badang so persya na marba kampat don ke kimdon kata ke jing tikina ba ke jing kham yo uranium khala de ba scam tinang tak daw kidak persya ya kini ka surok Nongston wa haji mau thaba ranikor ikumta namar bakidon kini arliang ki baya don ka kunhun ba persya tinang kalian jong ka isi ru kalian jongi nyemla raban isu ya kini ke NOC yang mentah ina ban apswa tinggal ajumun iki wa kini ya kundu swa Paramuki kepakila abani hendu mau perawat ini haran belang ini umdulun makin dia keren Paramuki ste bania suku kumnu hendu kepakila aban poi syaka jingis tu jumut lang jadi dia takim pat laban pediang dikin sia pembeki Paramuki kita tu ipat di kaldon ke jing dawan kalian ki seng balang ki persya ya kali jing snai surok yang ba kadai ka council ban snai ya tu surok ban maramot ban penyok itu ke ratusan crore ke bang la pular riba kencang kendri nak kalian cuma kum UCM bertemai bagi isi bertemai ini ila kerensai ki ba nim la ban le ya ta namar ba itu kalau long jingal bakla nak kalian UCM barim namar ba skim ba yo nak sokrat deng kam la ban mang terpang tang ni ko bi jaka ki MDC ke di kabha ya ki MDC poro ni yo entah tidak ada kan lei ratusan crore tang syakawi ga surok kita kamut kalau ngala pergi jing di MDC jadi ya ketu ngila ya keren ba syai kidar ba ngim dan isi ko mata kam laban bidang ya kata jam ko isim ni lomba nginum laban isu ya ka NOC hakane ke jekran berkinong patai kubor uba HS Silla walaupun kemau biang ru ye ki kle no sensar snong ki bahap apo opor usam jong ka Kakasi Hills Autonomous District Council bakin wan simenta syakador barba jong ka Confederation of Traditional Heads ka bansalong haka laiterik mentau benai risau haka puar khatwai bejem stem jingi kendu jo ki sim ki lingdo ki wadadar ki sardar snong ki sim raj sardar raj bat ki ramba snong barok ki ramba snong jong ki ma bo per kan long haka laiterik malada penbait ada penbenar ru menswa ka por khat UBG ka fast session bahkan kut por CBG bamja nantakan sedang ke session ke baar banjit yaki nongkit kami jong Council of Traditional Chief and Headmen haka laiterik ha madan student di gerpat yaki bade banwan bar khoi banwan haka por ki poino posting nama kandon ke registration bagin tho ya ki tu ki aim ki bawan
buat ya ki rambak snong ki zar snong ki menteri baru ki bawan ti ni kentu dekat ni ki kentu ya ki sim ki kri nong secar baru bakin poi ka city sya ki menteri ki snong don ki sim ki bagi asngo wahdu mentaruk ki 4 poi city sya ki menteri bat sya ki rambak snong di dekat ni kerja kemudian ya ke executive committee le sya kan hapan jubab na kitu ki sim ki bam simya trilang bat kan dengan jingpin baik jongka executive committee di nomor gidang don ke report mengi asmo badang don ki CM ki bakal pentip syaki menteri bat syaki rambak snong bahkan don ke dengan meeting lai tarik di kalau bodan kam nomor bangi kwa ban pun kubor ya ki CM ki rambak snong bar khoi bakin na pok kan ka wei ka organization ka council ka badai ka banlong ka constitutional body kat kum paragraph 2 ka bang mengilat hau ya ni kenang ba ya ki jing jongki ya ki jing don kambar khoi ki jongki kila ban keren lang ba ni what shaga this council shaga state government what should ka sarkar pedeng ru ti kan long ka jing mentoi jongki ba ka jing mentoi nang ta ka jai jongki parok